Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailingad itinagan nga Ophelia. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Agtawanak idi iti 20 ket maysa, idi nakiasawa ak. Kagrad-graduar ko iti kurso a computer science. Saan ko maakayat dagiti kakabsat ko a makiasawa ak, takayat dapay nga agtrabaho ak. Isuda ngamin tinang paadal kanyak. Ngamga po tagdadagsanak idin, kapilitan a pinagkasarda kami kini Pablo. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Ophelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pablo! Agsangsangit ni baby! May maawi rin, tadyak mapagkat. Aglut-luto ak nga rod! Tanga ka man! Agtanga ka! Pablo! Apay abugbog kawang tanak ta! Amumot nga da sakit ko. Sa anak ang makaawit itinadagsan. Unay kamatan, Pablo! Baby, kuston ha. Ay, may kawan. Tulog na. Nagsakit ti sikat ko. Sumarteng kanwan. May nagsakit ti sikat ko. Ano na iko? Kat, anya ngay ti aramidam. Kitagidak at nasakit ti sikat ko. Ang kakitaan ni Junior, ijay kusina. Ang mga numatin na gijay. Ay, kanya kiti kastoy abiyagan na ya. Nagmalas. Oh, nagsapa ka mo na may didibalay, Ophelia. Umay ko alaan dyan murang yung nga ipalabam. Sigurado ka, akaba alam ti aglaba itinagado? Kasapulak ti kwarta, manang. Naskan nga ipadoktor ko ni Pablo. Nabaybayagan day tag-agalon na sakit na ah. Di namat ngamin kaya ti agpadoktor idi. Ay, una yan tibiyag mo itaading ko. Idi balasang ka, pulos, asaan ka nga aglaba. Ita, makilablabada kan. Kasyan na ka din manang. Tulungan naklatan. Wanan ah. Kan, iyag ko pala ang dagiti anak ko dito balayo. Tapakiaw-awir mon. Anya? Please, manang. Saan ngamin ang makaawir ni Pablo? Gapo iti saksakitan na. Ay, unay mo't daytan. Ophelia, bakit? Ophelia. Aglablabaak. Kung may kapagluto tani, mabisina ka. Ada nakaluban di talamisaan amakan. Baka nang nakitikilaban. Awan nga ro ti oras kong agluto. Isamsambot ko ti lalabaak. Agluto ka kit din. Apay ngamin no si kam ti agluto. Takaba ulamat. Apay asyak pay lang ti patudonam. Agsakit nga rod. No si kakatamot ti agsakit na paglutuan ka. Anya mo ti mariknam. Na yan ti kastoy abiyag ko. Sige. Agluto akon. Ni, apay nga, damot iti balay dagiti anak ni Ophelia. Uwan manong, impawa-awir na pailaang, taglaba ka no. Ni, apay, nilakay na ngay. Naisuti ako awir, katao mo ti trabaho na. Kat no agsakit nga rod ka no manong, iso ti urnungan ni Ophelia iti pagpaagas na. Agsakit! Kat no nakita ka na minsan nga makibas basketball. Ay, jak amo ah, taisumot ti bagbagan ni Ophelia. Saan ka no nga rod ang makabagkat iti nadagsan? Isoan ni Ophelia amin ti agtrabaho kan agaw-awir. Hey, daytan ti kunak, napadasan nan ti ag problema. Pablo, itimplaman iti gatas ni baby. Mabisin siguro. Sika na. Apay aringan na paila ngaya. Nagsakit nga ro ti bagbagi ka naglaba. Sumardeng ka man mat as manangik. Pablo, apay abinugkawang manan ti anak ta.
Magsardo na. Anyat klase mga ama. Awan pa'y anos mo. Ay, ingka ngamin itimplanan. Apay asyak tibaon mo. Ay, anyamot tanday taalangan man ako. Kasla di mo pa yan masagay sa itabuk mo. Jak ngamin masango tatang. Nagadot yung obra ak ija balay mi. Apay, di nakatultulungan ti asawam. Isong arod nga imayak ditoy. Taumutang ak iti kwartayo tatang. Tapno maipadoktor kon. Kat makapagtrabaho. Anya, agsakit gayam ti asawam. Ay, naimbaglakit tin tadyak pa'y nagastos ti pensyon ko. Alam ton jay 5,000. Tayo ka ipadoktor nila kay mo. Ay na, agyaman ak tatang. Mangala ka matan iti bagas. Tapno saan ka nagumatang. Uwan tatang. Talaga nga awan bagas mi. Agyaman ak manen. Anyang iti ko na ti doktor. Masapol ang maoperaan ni Pablo, manang. Ay na, mangrugi pa'y lagayam ti sakripisyo. Uwin nga rod. Takalpasan ti operasyon na. Saan pa'y ang mabalin nga ang trabaho? Ala, ipaoperamon tapno maagasanan. Uwan manang. Talaga nga agkidawak iti tulong yo. Sige, tumulong kami. Ibagak ka ni Manong, tamang tadmat iti pagpaopera ni Pablo. Napanak iti balay da Ofelia, tatang. Ket, kumustan ni Pablaw? Nakauldag tamot ijay. Kaupira na ngamin. Tatang, talo abulan nun tinapalabas. Bumangon mat kuman Ultimo danom nga inuman na, ipayawat na pa'y. Bayan nyo pa'y laeng. Tainton makapapigsa, makapagtrabahon tumateng. Sapay la ko mga rod tatang. Tani, kakaasin ni Ofelia ang mga aywan kadagiti anak na. Kastamot ton iti asawa na. Adam mo kamaba niya pagtrabahuan ni Pablo. Sige man nga rod manong. Isarak mo iti trabaho ni Pablo. Kahit nangatangagbalin na para singir i Jacob. Kaya't na manong. Saan mo't anadagsan day ta trabaho? Ala, sige nga Rod. Ibagam tumapan ag-apply no bigat. Talaga ka sa pulan mi ti para singir. Sige, manong. Makapagtrabaho hak matlangan. Imbaklangan Taada nang isarkan kan ni manong at trabaho. Ay, nas ka na masapak asumrat. Wen saan ka nga agladaw-ladaw? Ano pa nagkunang bakit? May atin dahil yung pormak. Oh. Agpurma-purma ka pa'y laeng. Mapan kamot agtrabaho. Saan kamot nga apan agpapurma? Insagana mong tibalon ko? Wen boss. Adtoy Wala tap do dya ako nagawit ang mangal daw. Isupay tayo pamasahe. Hi, Pogi! Ha? Apay ngagmay-may sa kamat dito amang mangan. Kwa. Ay na, kas kamat lapimpiman nandito eh. Kadwaan kan Ay, sige man. Tawan pa yung amin amamok dito eh. Kan makiamamo at matankan ka. Siyak ni Sel. Dita ak accounting. Pablo tinagan ko. Baro para singir yun. Baro? Baro ka pa'y? Kwa, saan? Ada asawa kon. O sige, ag-share tan dito balon ko ha. Ado na ito eh. Saan ka nga agbabain? Iruwam munti bagim ka na kami. Buas weldok day ta Awan na pulos kisay na. Ay na. Adan igatang ko iti diaper kan gatas dagiti anak ta. Nag-overtime ang iti opisina. Tapno man ayunan ti weldok. Kabaalam lakit di. Talaga ka balak. Gusto nga, ako overtime Ay na, agyaman makabayad tan kadagiti utang ta. Ay, uwin. Bayada mo tan Kababayin mo't kadagiti nakautangan ta. Hello? Ofelia, imawagakan ka. Tasaan ka man nga may paspasyar dito balay, ading? Uwan nga rod, manang. Kumusta nga di trabaho ni Pablo? Mayat manang. Kan buo ti sweldo ngayt itad na.
Nasayaat nga rod no kasta. Plan-planuan mi nga rodan ti agi patakder iti balay mi. Ay, nasayaat Planuan nyo nga rod. Wen manang, umay kami to agpasyar di tabalayo. O sige, itugot mo to dagiti anak mo Tani, mailiwak mo tan ka dagiti ka anak ka. Sige, manang. Pab, Sel, kagap-gapo ka nagsingir. ay na, nabasbasakan itilingat. Ha? Ang mga noag sakit ka. O, day titipanyok. Punasam talingat mo. Ni, kababayin mo't ano usarak day tapan nyo. Sige kit din. Ay, siyak man langan timang punas kan ka. Una yan. Nagbanglo ka, Sel. Mabalin ka di apa. Latan tiyawag ka kan ka. Ha? Ay, mabalin lata. Ay, gayam. Itulod nakman nga agawid inton madamdama. Mabalin? Makilugan ka itim motor ko? Siyempre. Itulod nak iji boarding house ko. Kasi daglaan. Nagladaw kamutan ang nagawid, Pablo. Anyat orasan na ya? 11:00. Nag-overtime kami ngamin. Imabot iti 11:00 ti pa nag-overtime yun. Uwen, nabanugak. Maturog ta. Mabit lang. Ha? Apay akasta ti payod mo. Ha? Kasla nagaramat kay ti bangbanglo ti balasang Tila ipagpagamay. Diya pa bang look na ita? Dito ikan boarding house ko nga agyan pa. Sana mabalin Askan nga gawid ak iji balay mi. Ang may saak dito eh. Awan ti kaduha. Sel, amumet. Ada nasawak. Uray love ka lang Please, ibagamot a love na Kaya't ko amang manipod kan ka. Apay nga min, nasaan ka maliklikan? Diyak ka bala na kontrolan tiriknakkan ka. Wen, tanuliklikan na. Surutan kalat na. Saan ka apanawan? Kasta, ti kinapatag mo kanya pa. Anya ti kayat asawan dagiti nabasak iti cellphone mo. Pinakibiyangam ti cellphone ko? Adda babaim! Paunan ka iti ba? Agtal na ka man! Agtal na ka! Agpadlaw ka kanyak! Adda babaim! Wen! Adda babaik. Anya! Diyak kayatan ti makidinapay kan ka. Oh, Apay! Apay, anaramid mo kanyak ti kastoy, Pablo! Anya tinagkurangakan ka. Kurang ka di pa'y dagiti ado a sakripisyo ka. saan kan nga ayatan? Ladingitak. No kasta nga rod. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Sana nanas ka napapanawin na. Talaga pumanaw ako. Sana kanon nga ay ayatan ni Pablo. Manang. Kalpasan nga impaagas mo. Kasta ti isubad na kan ka. Idarom mo, tapnog nakam. Saanan manang. Makaamon ti Diyos kan kwa na. Manang. Masapul nga agtrabaho para kadagiti anak ko. Ngamin, babasit na pa'y. O sige, un-una mga rod agbiro kiti trabaho. Tapno adda usaron nyo nga agiina. Baybay amon day tawanan bain nga asawang. Sa dinno ti ni Pablo, tinakman tanogan, Makabasol kalaang no aramidam ti kastamanong. nagpuskul talaga ti rupa na dayta. Tulungan tayo laangan ni Ofelia manong. Makitak lang dayta nga lalaki, derderak ti bibig na. Ay, no apay mo't ngamin nga adda dagiti kasta klase a lalaki. Permiti sangit ni Ofelia nga imay dito'y balay. Masyanak kan kuana. Asino kumangay ti saan amasyan kan kwa na tatang. Mala,
tulungan tayo. Awan ti sabaling asit gan na, no di da tayo a pamilyana. Sa bagay, nakalpas mo't iti panagadal na. Dakkala puunan na dayta, tapno makabirok iti nasaya at trabaho, tatang. Tulungan yung agbirok iti trabaho. Saan tayo abay-bayan, je adiyo? Narigat gayam at talaga, ti panawan ti asawa na, Mr. Lonely. Aging ga ita, awan payla ang damag ko, no sa dino ti ayan ni Pablo. Ti pagyamanak ita, addan trabaho. Pagyamyamanak matitulong dagiti kakabsat ko. Tano awan da, jak amon, no anyan tinapasama kanya. Tuy pagayam mo, Ophelia. Pagayam nga Ophelia, kasta talaga dagiti kakabsat. Agtitinulong, nang runa iti panawan, ti pakasapulan. Ado dagiti dumteng a panubok iti biyag tayo. Ket nasaya at launay, taadda dagiti kakabsat mo a pagsanggiram. Ala, ituloy mo ti agarami di tinasaya at para kadagiti anak mo. Ipangpangrunam ida iti biyag mo. Taisudan tumat ti mangaywan ken ka, inton agkapsot kan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ophelia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo